10 minuti evo nas opet u Joy of Creation Reborn. Now. Već smo Fredija, Bonija, Chiku i Foxy. Ne želim te više nikad ne vidim, mršo mi. Sad idemo samo znači. I jedna glupaču, jedna mrzim. Vjerojatno će da mrzim. Znači, ona je stvari samo zamenila Slendermana. Ali sam se još gore od Slendermana. To je problem, vidim. Slenderman barem stoji normalno u T-pose dok koja jebote trči brzinom svetlosti. Čak je, ona je brža od Bonija i Fox je spojilo. Jebote. Opa, mislim da je malo okej. Plaću se da želim da uključim sveta zato što ima sve ne vidim. God damn, this shit drops off like candy. This shit drops on like fucking candy, holy shit. Da, inače, u originalni... Hey. Whoa. Okay. Holy shit, that's actually fucking terrifying. Okay, that's legit terrifying. Okay, definitely правда. Да-да-да. Pojma da je, to je veoma loše, veoma, okej. Vidim da je za dobro ili loše stvari. Sada su već te stvari neki baći. Ovo je stvari strašno lijepo. Ja sam čuo bum 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 bum. Ja sam siguran da si čuo bum 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 bum. What the fuck? Hey Bonnie, šta si tu? What the fuck? Ok, znači može da vidim tako. To je loše. Šta je Bonnie ovdje radi? To je njema. Uskro. Okej. Tri. Ne može da mi kaže da ovo nije stvarno. I to samo čujem bum 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 iza mene. Foxy, dobro, to je još spali samo Freddy. I može da vidim sve, to je da. Već tamo. Vidjela mi je flashlight, ok, neću ući biti. Ne, mirna, stoji mirna. Stoji mirna, sine. Tako je. Ok. To je stvari cool, vidio sam Bonnie i Foxy ovdje. Da bi mogu da... Evo ga Freddy. To je veoma čudno i veoma mi treba čuti. Ne, loša čika. Loša čika. Ja ne kako da vidim kad je novi način. Evo vidim. Jedna. Nešto da gledam u nju Fredu go, zato što može da mi izvadi oči. Nije samo što je 10 sekundi. Sad. Okej. Mislim da je 1 minut veoma dovoljno za mene da preznatim još jedan priču. Eto sad kako mi je kako li se svojim. Ajde, još jedan stvar i fali bukvalno.
Ej. Go your road. Go your road. Go your fucking road. Yes. Okay, let's get into the station. Hey, let me boom. Ai, você está é de fazer isso, por favor. Mas dá aí, não tem, sabe? Pura. Agora, eu trago desse trago originalmente a do creation, ovdje trago 3 ljudi. Wow. Ok, to je brzo. What the fuck, to je prebrzo. Jedno što ja želim da znam kako sam ja uopšte dospio u ovoj šumi i zašto sam dospio u ovoj šumi. Sad imamo moje... Ne. Ovo je kao reverse Slenderman. Znači, meni da znaš u njega, ali ne treba. Znači, to nije ovo reverse Slenderman. Ako on je bio stvarno dobro prije ten iskreno. Znači, znam šta radi, znači da se stavlja sa svojom svetla, tako može nekako da bude. I kad mogu da se stavljam da se zaglavlja ovo, to je isto što da bude. To sam lepo ne 30 ali dobro, malo što to je bilo bolje. Samira, good girl, and I don't feel that in a sexy way, okay? This is a normal, she is my dog, except in this case she's a shit, so yes. Ah, fuck. Kako se to zaglavimo? To je mnogo to. Moguliko 10 pejzora, jedno mogu tražim 5 pejzora, pa mogu 10. Okej, wow, usporit se malo. Okej, usporit se. Ne, usporit se. Zašto sam ti zabavio na pojene? Jedino što gleda kao i onaj Slenderman movie. To bi tamo bilo veoma bilo loše. Čika, mrde se ne ovo. Mnogo dobro da gledaš šta je ljudi. Mislim, nosim naočara, ja ipak. Ne vidim ni jedan pejs, ja vidim da imam neko 10 i zašto mi je tako hladno? Ej! Mirna! Dobro da vodim. I opet mi se to teksto... Fuck! Ne nisam to u tekstovom odnosu, to. Tako kao ono mi je pas, okej? Kada se mirna, ono je dobro. Ako nije mirna, ono je loše.
grávida. Agora, deixa lá. Agora vamos fazer um vídeo para vocês acharem a nossa casa. Tanto que vocês chamam de sprinter no Brasil. Ei! Mira! Well, shit. I'm bold. I'm bold. I'm bold. Essa é a coisa. Mas eu vi usar entradas no caso de ter visto que ele tem essa segunda. É o Just Field. E a tripa. É de fita. Eu posso matar. Conhece? Oh, já. Já vi. Olha, LGBT, cara, que vida. Era do Bruno. O grande final que nós perdemos. Era a tarinha, da manhã, claro. Hey! Vai se dá 30 minutos. Aí clica no primeiro primeiro e no pacote. Tá muito complicado para realizar uma coisa do. É verdade. Daí vai dar uma coisa. Queria falar quando estava aí de primeira e foi completamente completa. Na banheira, nós estamos estudando muito. Luxo. Ai. Roll your roll, Barbola. Roll your roll.
To je to. Sisine. Fuck you, bitch, come here, right? Fuck you. O moj Bože, pola sata mi je trebalo. O moj Bože, to si leto. I don't give a fuck. Tako je, jedin. Vidio sam ovdje piše ekstra, tako da vidim šta je ovo ekstra. What the... čekaj. Ne znam zašto mi miš misli nekad u koči. Wow, što imam flashlight, tako. Gdje si čika? Mrzim se. Actually, ovo je nešto mi se slika kuna. Lepo. Vrlo lepo. Ne znam zašto, ali on ima to nešto na... Uči novski neki zubi, ne znam. Sada to valjda bilo... Čekaj. Vratite muziku, molim vas. Čeva kad gledam muzici kad sam igrao? Šta je sad ne možeš da gledaš, a? Zarobi da si ovdje stiskam. Imamo vrata. A? Ja ne pojma ne su. Ovo je sad i strašno islam. Okej. To je bilo... Ljudi, priklona Colin Freddy. Ja čini ovdje, za svaki slučaj kao nekako trčiti. Moj flashlight pokojiš.